Africa WhatsApp imyaka 70 yarishize ikipe idatwara igikombe na kimwe kiri majo. Iyo kipe ni iyihe? Iyo ni ingingo ya mbere tujye kuganiraho. FC Barcelona ikoze comeback y'umuriro. Ikipe ya Manchester United yongeye kubona amanota 3 bifashijwemo n'abakinnyi abo ni bande. Muri Budage Bayer Leverkusen yongeye gukora comeback nk'ibisanzwe nk'ibyo yakoraga mu mwaka ushize. Ni ibintu bitayigwiririye. Ikindi abatoza abakinnyi bagiye bavuga ibintu bigiye bitangaje. Ayo namakuru tugiye kuganira kuri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ni umungu wanyu umuntu mw'igimeke bombe diamant mu y'agaciro. Football is always my life. Mbanje kwasuza mwese muherereye mu bihugu byose bigiye bitandukanye, i Burayi no muri Amerika, Canada, Africa na East Africa ndetse na hano mu Rwanda aho muherereye. Abanyamurenge mwese mukomeje kubasuhuza. Kora subscribe, ndabizi nuza kunezerwa gukora subscribe. Nawe utarayikora ndayamushishikaje gukora subscribe kuko ibi biganiro tubagezaho ni byiza cyane kandi ibiganiro bya sport muri rusange bibagezaho amakuru meza atandukanye aherereye ku mpande n'impande abayaranze umupira w'amaguru hano ku isi. Uyu rero no mwanya wanyu tujye kuganiraho, namwe nkunda cyane mukunda kunkurikirana, mukunda no gukurikirana ibiganiro byanjye nkora hano kuri The Gospel Show. Iyi The Gospel Show sharinga kino kiganiro kandi ukiganiro kirangize. Ibyo nibyo ngusabye, ndanabakunda cyane ndetse reka dukomeze rero dutangire kubijyanye n'umukino wahuje ikipe ya Liverpool nyuma yuko iruzinze ku munsi wo kwa kabiri muri Champions League kugoma ikipe ya Paris Saint-Germain irushijwe ku rugero rugaragara cyane, aho Arne yavuze ati ikipe yandushije kabisa. Ndetse n'umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain akavuga ati ikipe twakinnye neza, twadizabanga gutsinda, twadizabanga gukomeza. Ni ikipe ya Liverpool yasezerewe mu gikombe cya Champions League, aho yasezerewe ikuyemo ku mapenalty, aho Donnarumma yakuyemo penalty 2. Kuri iki cyumweru rero harateganyijwe umukino wayo wa nyuma mu gikombe cya FA Cup ari cyo bita Carabao Cup, aho yari gucikirana n'ikipe ya Newcastle yari maze imyaka 70 idakora ku gikombe. Birangiye rero icyumweru uko cyatangira ikipe ya Liverpool gikomeje kwibera kibi. Ni umukino watangiye ku isaha y'isa 12 n'igice, aho rwari rwambeganye hagati y'ikipe ya Newcastle n'ikipe ya Liverpool hariya kuri stade nkuru y'Ubwongereza. Ni umukino waranzwe n'imbaraga z'abakinnyi bo hagati b'amakipe yombi. Ni umukino waranzwe no kwirukanka kwa counter attack mu kibuga hagati. Ni umukino waranzwe n'amayeri mato y'abakinnyi muri rusange. Ariko ni umukino waranzwe na Newcastle yagaragazaga urwego rw'ejuru kuko yashakaga igikombe cya nyuma y'imyaka 70 yari maze idatwara igikombe mu Burayi, igikombe kiri majo. Ni Newcastle yari bizi neza ko ije gukonvenka no kwereka abaherwe bayo bamaze imyaka bamenamo amafaranga kugira ngo iyi Newcastle igaruke mu ruhando mpuzamahanga rw'amakipe agiye akomakomeye. Bruno Guimaraes, Joao Milton, Isaac, Nicky Pope, Trippier, Barnes, abakinnyi benshi bagiye batandukanye ba Moves, abakinnyi benshi ba Barnes b'imbere batandukanye, Joao Milton. Oh la la, ni ikipe ya Newcastle uyu munsi yari yabukereye. Liverpool yo ni ibisanzwe, buretse kuba yari yafasha abakinnyi nk'abagapo ntibabanzemo baneza bo ni ibisanzwe babanza hanze, ariko Diego Jota ndetse na Alisson Becker ntabwo yabanje mu kibuga, ariko abandi bakinnyi bose bari mu kibuga. Ni umukino watangiye ikipe ya Liverpool nk'uko bisanzwe ifite imbaraga, ariko Newcastle yatangiye yugarira ari gukoresha ama counter attack manini ku buryo babona ko Newcastle iri kugenda iswata uburyo bumwe na bumwe bugaragara ko bwava mu gitego. Ntibyayitindiye Newcastle ku munota 45 kuri corner yari ibonetse iterwa neza. Barnes arazamuka neza, umudefenseur muremure w'umusore kabisa, ayitera igitego cya mbere cy'umutwe. Bajya muri mita ikipe ya Newcastle ifite igitego kimwe ku busa. Liverpool ubona ko yarushijwe, ariko ubona ko ba Michaelist bari kugerageza, ba Soboslay bari kugerageza, wari Diaz Sara wari hasi, ariko ubona ko bari kugerageza. Igice cya kabiri kiratangira, ikipe ya Liverpool iza kugaruka isa nkaho itangiye ifite aga pressing, ariko ku munota wa 52 Isaac yaweta igitego cya kabiri. Umupira muzarugarwemo n'umukinnyi Ban nako Moves warugarwemo wambara 23 mu ikipe ya Newcastle, azamuramo baro
Alexander Isaac nawe ntabwo yaje, ni igitego cyiza cyane yabatsinze igitego cya kabiri, aza no kwatsinda igitego cya gatatu baracyangwa yari offside, ariko Chiesa agashingura cyo mu minota w'ijana wa 90 n'inyongera hafi 98 aza kuyitsinda igitego kimwe, aho bari banjije iminota 8 nyuma y'iminota 90 yarangiye. Ariko ikipe ya Newcastle ifashijwemo n'uwo bita Gimares ndetse na Joao Milton na Tonali baza kudefanda umukino neza, barawurangiza umukino wanjye ari ibitego 2-1. Ikipe ya Newcastle iza guserebura imyaka 70 kuva mu 1955 kugeza zino saha yari itaratwara igikombe mu marushanwa akomeye i Burayi. Ni igikombe rero muri cya FA Cup yaheruwe mu 1955. Can you imagine? Newcastle mu marira menshi ya Gimares anavuga ati uyu ni umwaka w'ibyishimo wanjye, iyi ni season nziza, iyi ni insinzi nishimira, ndetse na Joao Milton baserebura bishima cyane ati vamos vamos. Ikipe ya Liverpool icyumweru kibereye icyumweru kibi, ni Liverpool yatangiye umwaka imeze neza, ubona ko yatwara n'ibikombe 3 bifatanye, Champions League iza kuyisohokamo itkuwemo mu gikombe cya Carabao Cup, FA Cup yayisohotsemo, isigaye mu gikombe cya Champions cyo yamaze kuyitwara wenda mu bigaragara n'amaso y'abantu, kuko urabona ko Arsenal nyuma yo kuvunikisha abakinnyi bayo bose b'imbere, nyuma yo kudagira consistency mu gutsinda kwayo, bisa nkaho byahaye amahirwe ikipe ya Liverpool gutwara igikombe mu buryo buyoroheye. Ariko ibyo nahoze mbabwira ngo Arne ntabwo ikiganza cye kigeze kigaragara mu ikipe ya Liverpool uyu mwaka, byakomeje kugaragara mu maso y'abantu ko Arne urwego rwe rwo kuva muri Feyenoord akaza muri Liverpool, nubwo umutoza Klopp yari yamusigiye ikipe yuzuye kandi ikipe nziza, ari nayo yakomeje gukoresha muri uyu mwaka, nta kintu yongeyemo, ikomeje kugenda iruzinga ibintu bimwe na bimwe kubera urwego rw'umutoza udakwiriye gutoza amakipe nk'ari. Ikindi cya kabiri, irimo irahura na bino bizazane byo gutakaza consistency cyangwa gutakaza amagame cyangwa gutakaza ibikombe muri buno buryo. Liverpool itagomba kuvamo kuri uburyo abantu bari bayizeye, bari bizeye ko igomba gukuramo Paris Saint-Germain, ariko Paris Saint-Germain yarayidominiye na irusha ikuramo isanze ku kibuga cya Anfield Road, ndetse inayikuramo imbere y'abafana bayo n'abasara bose ntacyo bakoze. Ese Liverpool kuri cruising imikino gutya igifite mu bana bakinnyi b'inkingi za mwamba, nimara gutakaza umukinnyi Virgil van Dijk ariko kapiteni wayo una inkingi ya mwamba umwaka, igatakaza uwo bita Mohamed Salah inkingi ya mwamba, Trent Alexander-Arnold inkingi ya mwamba, Gardien Alisson Becker inkingi ya mwamba, Robertson inkingi ya mwamba, biraza kurangira gute? Ko nabonye na Konate ikipe ya Real Madrid iri kumushaka. Nuko nyine ikipe ya Newcastle iza kwitwara igikombe cya mbere mu myaka 70. Abakinnyi ba Newcastle, abafana ba Newcastle bazamura idarapo ry'umukara n'umweru, ibendera ry'umukara n'umweru, bishobora kuba bijyana gufungura amarembo y'ibikombe muri Newcastle byo hano i Burayi, kubera ko Newcastle imaze imyaka irimo irubaka bino bintu kugira ngo irebe ko yagaruka mu ruhando mpuzamahanga, ishora amafaranga menshi agiye agaragara, ndetse inihanganira projet. None projet yayo bwa mbere na mbere, Tonali, Gimares, Joao Milton, Isaac, Amitoni, uwo bita Mumfs, uwo bita Ban, uwo bita Nicky Pop, n'abandi benshi bagiye batandukanye bayifashije gutwara igikombe cya mbere uno mwaka, ntibagiye n'agapeti gakina ku ruhande bita Gordon. So reka turebe ko iyi Newcastle yabizutse umwaka utaha yazaza igakora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, dore ko igifite n'amahirwe yo kuba yaza muri Big Four uyu mwaka nikomeza kwitwara neza, nubwo bitoroshye, ikirimo competition ikomeye cyane, iri guhangana na Chelsea, iri guhangana na Man City, iri guhangana na Nottingham Forest, iri guhangana n'amakipe menshi agiye atandukanye. Sinzi niba bizakunda, harimo n'ikipe ya Aston Villa, biracyagoye cyane. Nuko rero ikipe ya Liverpool ibiruzunza igikombe cya mbere uyu mwaka. Reka dukomereza ku mukino w'ikipe ya Manchester United ibonye amanota 3 nyuma yo gutsinda ikipe ya Leicester City ibitego 3. Rasmus Hojlund, Garnacho ndetse na Bruno Fernandes ibitego 16 na pasi 15 muri sezo, nyuma yuko atsinze uyu mwaka uyu munsi nanone muri sezo y'uyu mwaka muri Manchester United wo bita Bruno Fernandes. Ikipe ya Chelsea yongeye gutakaza umukino muri Premier League uyu munsi. Mutoza Enzo Maresca nyuma yo gutsinda ikipe ya Arsenal igitego
kimwe ku busa aragira ati umukino wa mbere wa Arsenal n'umukino wa kabiri nta hantu byari bitandukaniye. Urabona ko gutakaza abakinnyi bijyanye n'imvune twari dufite biragaragaza ko twakinnye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, ariko ntago twabashije kubona umukino. Umutoza Arteta aragira ati Arsenal iri mu makipe ya mbere ku isi uyu mwaka akomeye mu kudefanda. Twakinnye ikipe nziza mu Bwongereza muri Premier League yataka neza. So rero kuba twari defense tukayiburamo igitego bigatuma uwo bita umugadi wa David Raya abona clean sheet, ni ibintu bigaragaza ko Arsenal ari nziza ku isi muri uyu mwaka mu kudefanda. Iyo ni imikino isa nkaho yaranze Premier League ndetse na Tottenham yatakaje kuri Bournemouth ibitego 2-0 muri uyu mugoroba. Reka tunyarukire muri Espagne ni ibintu bitunguranye nyuma yuko Atletico de Madrid nyuma yo kwakira Metropolitano ikipe ya Barcelona nyuma yuko yari imaze iminsi yakira ikipe ya Real Madrid muri Champions League. Ubu ngubu rero muri Champions yari yakira ikipe ya Barcelona. Ni umukino utayoreye cyane abawukurikiranye. Ni Barcelona yaje ibizi neza igomba gutsinda ikisubiza umwanya wayo w'icyubahiro muri Champions ya Espagne, dore ko Real Madrid yari yarayitsinze. Barcelona rero itsinze ibitego 4-2 ariko biyigoye. N'umunota wa 45 Alvarez yatsinze igitego cya mbere, umunota wa 70 umwataka wasimbuye Alexander Solha atsinda igitego cya kabiri wasimbuye Alvarez, ariko umunota wa 72 abantu bagize ngo umukino warangiye kuri Barcelona igiye kunyagirwa n'ikipe ya Atletico de Madrid. Atletico de Madrid muri iyi minsi ya Simeone imaze iminsi ifungura umukino igakina, ariko ntago biyoroheye. Abakinnyi ba Barcelona bongeye kwerekana ko uyu mwaka koko bagomba gukora ibintu nkuko baramenye mari bahora babivuga, n'aba Gavi ndetse n'aba Pedro bavuga ngo n'aba Rafinha bavuga ati tugomba gutwara buri gikombe kirano ku mugabane w'Uburayi turimo. Ku munota wa 70 Lewandowski aza kwishyura igitego cya mbere. Ku munota wa 78 Ferran Torres wari usimbura atsinda igitego cya kabiri. Ku munota wa 90 Lamine Yamal aza gutsinda igitego cya gatatu cyiza kuri deflection ibaye kuri Gono Karaga. Ku munota wa 90 wuzuye Ferran Torres ayikubita agashingura cumu. Ibitego 4 biza kurangiza umukino ku bitego 2 bya Atletico de Madrid. Simeone arongera ataha mu kababaro i Metropolitano ku kibuga cyabo bwite kwa Atletico de Madrid. Ese i Atletico de Madrid ikomeza kuruzinga control ku minota ya nyuma irimo iraziriki. Aho muri Espagne rero naho ntago ari bibe byabaye gusa. Ndabibutsa ko ikipe ya Real Madrid yaratsinze ikipe ya Villarreal isanze mu rugo ibitego 2-1 byose bya Kylian Mbappe wakuyeho urinda gukuraho agayuka Cristiano Ronaldo muri saison ya mbere. Ubu ngubu hasigayemo difference y'ibitego 2 kugira ngo aceho ibitego Ronaldo yatsinze muri saison ye ya mbere. Kylian Mbappe abajijwe ati ese uravuga iki mu gutsinda ibitego bingana gutya muri saison yawe ya mbere nkawe Kylian Mbappe mu mwaka wawe wa mbere? Kylian Mbappe aragira ati natsinda ibitego biruta ibyo Ronaldo yatsinze muri saison ye ya mbere ntacyo bivuze, ntago nzaba mbaye umukinnyi mwiza kurusha Cristiano Ronaldo, ni imibare gusa. Arongera akagira ati ntago ndi hano kugira ngo niringanize n'undi mukinnyi cyangwa se nitwe ko ndi umukinnyi ukomeye kurusha abakinnyi baciye hano, ndi hano kugira ngo ntware ibikombe muri Real de Madrid. Ati rero ibyo ngibyo ntago biri buze gutuma nitwa umukinnyi wa mbere ninkuraho naho guhigo ko gutsinda ibitego byinshi muri Real Madrid mu mwaka wanjye wa mbere, nkatsinda ibitego biruta ibyo Cristiano Ronaldo yatsinze mu mwaka wa mbere, bizatuma ngira izina riruta ibyo Cristiano Ronaldo yagize. Ati ikintu kiri importance, ikintu cy'akamaro cyane nuko ngewe natwara ibikombe hano muri Real Madrid n'umuryango wa Real Madrid. Mbibutsa ko Kylian Mbappe ni ibitego 2 gusa abura kugira ngo akuraho nyine agayoka Cristiano Ronaldo mu bitego yatsinze muri saison ya mbere akijya muri Real de Madrid. Ansu Fati yongeye ntiyahamagarwa n'umutoza wa Hansi Flick muri Barcelona mu mukino
w'ikipe ya Barcelona huyemo n'ikipe ya Atletico de Madrid. Ni ibintu bitangaje cyane, Nerekeye mu Budage, Bayer Leverkusen nayo ikoze comeback nyuma yuko byageze mu gice cya mbere ari ibitego 2-0, irazayishyira igitego cya kabiri mu gice cya mbere kimwe, bayikubita icya gatatu, ariko umukino urangiye ari ibitego 4-3. Ikipe ya Bayer Leverkusen yongeye kwerekana ko ntaho yagiye. So n'amakuru menshi yarari hano ku mugabane w'Uburayi, amakuru Arne ati ni umukino watugoye mu kibuga hagati. Nkurikije umukino twakinnye n'ikipe ya Paris Saint-Germain, umukino watugoye ku buryo na possession, umukino watugoye mu buryo no gupressinga, kwihuta, ariko umukino w'uyu munsi wo ururimo imbaraga, urimo no kwihuta, byatugoye cyane rero. So turatakaje nta kundi. Arne nawe ukomeje kugaragaza ko uyu mwaka ukomeje kumugora kabisa. So rero ni amakuru meza cyane nashaka kubagezaho muri uyu mugoroba mbere yuko uyu mugoroba urangira. Ni ikipe ya Liverpool iruzinze igikombe kindi, ni umutoza Arne ukomeje kugawa udeje ibikombe. Ikipe ya Liverpool ni ikipe ya Barcelona ikoze comeback, ni ikipe ya Chelsea ikomeje gusuzugurwa, Enzo Maresca ukomeje kutakora ibintu bizima mu ikipe ya Chelsea, ndetse n'icyumweru kiranzwe na comeback zitangaje. Ndagira ngo mbashimire rero cya kiganiro kiza bahaye, gusa umufana wa Liverpool aho uherereye hose ukomeze kugira condoléance, wihangane cyane. Newcastle nawe igenda wigurira akantu, umufana w'ikipe ya Newcastle ukomeye cyane, umunyamakuru Rutamu Erijo wagiye gushaka umugati mu bihugu byo mu mahanga, ndagira ngo ngusuhuze hano kuri The Cosmos Show, mubwira ngo kwakabora bajya ngo Newcastle. Nagira ngo nkubwire ngo Newcastle yawe rero iri on fire, iraryoshye cyane. Ndabashimiye cyane rero. Iki cyari ikiganiro cyiza mbahaye kuri The Cosmos Show. Imana ikomeze kubarinda. Yero umuhungu wanyu umuhondo mwigimere muri bombe dio mu mabuye y'agaciro. Football is always my life. Ndabakunda cyane. Komeza ukore subscribe, komeza sharing ibintu biganiro, komeza unabirebe ubirangize. Imana ikomeze kubarinda. Bye bye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.